Gospodine Nestorić, dobar den. Posle godina i nekoliko meseci povtorno intervju sa vas. Dobar dan. Drago mi je da se opet vidimo. Се видовме некаде март-април минатата година Скопје, сега во Белград. Според оно што можем да го видам од вашиве кажување, ве сметате дека сега се наоѓаме во 1939 година. Дека светот сега, кој би можел да се врати со некоја временска машина, ово одговара на периодот 1939 година, тоа е Полска, тоа е Втора светска војна, Германија и така натаму. Tako je. Ovaj sukob u Ukrajini sada zapravo je unutrašnji sukob između vojske i crkve u samoj Rusiji. Jer crkva, ona vodi KGB, znači ima svoju civilnu vojsku, to je politička policija praktično, koja je vrlo velika, jer je Rusija najveća zemlja, teritorijalno, geografski, a vojna struja koju predvodi general od javnih, general Leonid Ivašov, on je general pukovnik koji je bio i šef generalštaba, a sada je predsjednik udruženja vojnih veterana, ratnih veterana Ruske federacije. On je 3 dana pre ulaska Rusije u Ukrajinu tražio Putinovu ostavku. I vrlo je zanimljiva njegova knjiga koja je prevedena sa ruskog, objavljena na srpskom jeziku, Zabranjeni svet. To je zapravo iz tajnih arhiva i KGB-a, i ANNRB-a, i Wehrmachta, koja je suštinski jedna ezoterijska teozofska knjiga. Evo i, da kažem, slika autora u uniformi. Ивашов се појавуваше на судење на Слободан Милошевиć, нели? Tako je, on Беше je bio... вклучен во тој тим на Слободан Милошевиć. Tako je, on je bio jedan od svedoka, a između ostalog je bio i komandant one jedinice koja je iz Bosne, tenkovske, prošla kroz celu Srbiju i zauzela prištinski aerodrom, a da je niko nije primetio, ni satelita, da uopšte nisu tu jedinicu, da kažem, NATO snage koje su bile tada na Kosovu, uopšte nisu znale za tu jedinicu. Значи, Ивашов е ГРУ. On je, da. ГРУ. Путин, значи, е ФСБ. Jest. Бидејќи потекнува од ФСБ, односно наследничката на КГБ. Tako je. И тоа се двете линии во руската политика. To su te dve linije. Црквата и ФСБ го пуштат Милошевиć низ вода, а ГРУ, значи, Ивашов, сака да го бранат Милошевиć тамо некаде 99-2000 година, 5 октомври. Значи, и тоа може да се преслика и сега. И во Србија, и на Балканот, а и во самата Руска федерација. Pa, vidite, gledano ezoterijski, jezgro obaveštajne službe vojne, američke i ruske, ne samo da sarađuje, nego je formiralo jedinstvenu komandu još pre Prvog svjetskog rata. Dakle, pre nego što je bila i revolucija, i Prvi svjetski rat, i Drugi svjetski rat, oni su se dogovorili o tome kako će zajednički da funkcionišu u pravcu globalnog društva, odnosno ne zajedničkog osvajanja sveta. Аврамович, ако сега сме 1939 година, Da, Германија напаѓа Полска, jeste. што ќе речи Русија напаѓа Украина, тоа значи дека треба да се случи 1941 година, значи 2 години подоцна, кога американците се нападнати Перл Харбор и кога американците влегат во војна против Јапонија. Што значи дека ако Украина е некоја реминисценција на Полска, тоа значи дека Тајван би требало да биде некоја реминисценција на Перл Харбор, Кина и Америка да влезат војна, така да ве разберам. Tako je. S tim što će biti ovde i rat na Balkanu. Ja sam, mislim na Balkanu, južno. Evo o čemu se radi. Ja sam čitao, a to je bilo još pre 10 godina, dokumenta kluba Bilderberg, gde se već raspravljalo o tome da se Kosovo prisajedini Albaniji, to je sada u toku, zatim da istočni deo Albanije, koji je pravoslavni, u kom se sada zida u ovom trenutku 60 pravoslavnih crkava u Albaniji, da se taj deo da Grčkoj, a da se ceo Kipar prikloni Turskoj, da se priključi Turskoj. I ja sad vidim, evo, Erdogan, to je danas bilo, jutros, kaže, Grčka za mene uopšte nije država. Mislim, to znači taj plan... И дека Мицотакис
воопшто не постои за него. И воопшто не постои. Дури Ципрас, лидерот на опозиција, реагираше дека тоа е несоодветна изјава, дека не може еден член на НАТО, кои се партнери со Грција во НАТО, да дава такви изјави. Значи, вие смете дека тој план... Да, биće prekomponovanje granica, očigledno, između Grčke, Turske i Albanije, s tim što onda Srbija, naravno, mora da da nezavisnost Kosova. Ona je realno već, ono je već nezavisno realno. A koji će biti to čin? Ustavotvorna skupština i proglašenje Srbije za monarhiju. Tada ćemo biti međunarodno priznati i tada će Srbija dobiti svoje međunarodno priznate granice. Mora li da izgubite vojната za Kosovo? Mora li da ima vojna na Kosovo za da imate alibi, ili da ima Srbija alibi, дека го има дадено Косово, бидејќи колку што јас гледам овде е помалку една паника, бидејќи Србија, снимаме 25. мај, Србија е под притисок да воведи санкции кон Руската федерација поради војната во Украина. Ali to je ruski pritisak, to je ono što Srbi ne razumiju. Rusi hoće da Srbi uvedu sankcije Rusiji kako bi imali izgovor za kontraudar, a tog trenutka mogu da pokrenu operativni centar ruski u Srbiji i da preuzmu vlast. Pošto Vučić je engleska linija, to nije ruska linija. Kako velite? Engleska linija, rusko odalenje ili angliska služba, rusko odalenje. To je neli vaš neki patent formulacija koja gi objašnjavate работите во суштина. Evo, bit ću vrlo konkretan. Kada se radikalna stranka raspadala, ona se raspala u stvari na engleski i na američki deo. Američki deo radikalske stranke to je Šešelj i to je CIA, to je novac iz Iraka preko Sadama Huseina od nafte, tako su se finansirali, to je sam Šešelj pričao. A engleski deo je Srpska napredna stranka i to su dva odelenja. Jedno je rusko odelenje engleske službe, to je Toma Nikolić, a drugo odelenje, američko odelenje engleske službe i to je Aleksandar Vučić. I zato je sada Tony Blair idealan savjetnik srpske vlade, jer je on opet, da kažem, ta ruska linija iz laburističke stranke engleske. I tako to je, da kažem, situacija. To je суштината. Pa da. To je srцевината. Кога вие говоревте за конфликт на ГРУ и на ФСБ, односно на КГБ, на црквата и на војската, во Македонија имаше од овие рублја патриоти реакции, па тоа не е точно, па лаже, па тоа се... Исто како за Малтешкиот меморандум на кој на крај ќе се вратиме. Сега времето покажува дека во самата руска држава, самиот руски естаблишмент, постои конфликт. Постојат две линии. Ако Ивашов на 3 дена пред војната интервенција или агресија или војна во Украина бар оставка на Путин, бидејќи смета дека тоа е глуповија да нападнете Украина. Па јасно. Тоа е негов став. Тоа значи дека тие шпекулации кои се пишуваат по западните медиуми дека те имат плодна почва во тие ферментации кои се случуваат во самата Москва, во самиот Кремљ, во самиот естаблишмент. Tako je, ali sukob za javnost između FSB i GRU jeste u stvari jedna dramska forma sukoba, ali scenarij je jedinstven. Znači, čim Putin uradi sve što treba sa Ukrajinom, a u Malteškom memorandumu je određeno ne samo šta će da bude sa Jugoslavijom, nego šta će da bude sa celokupnom Evropom, pa čak i sa Amerikom i sa Kinom. Jer tu su Rusi i Amerikanci dogovorili jedan memorandum velikih sila o podeli sveta. I tada nije bila na tom sastanku Margaret Thatcher, koja je bila predsjednica engleske vlade, kao što je ranije na Jalti, u Potsdamu, svuda na ranim konferencijama su bila velika trojka, ne znam, Roosevelt, Stalin, ali je bio Churchill, pa je posle bio Clement Attlee, šta znam. Ali ovde je Engleska išla uz američku politiku. Znači, Bush je zastupao i englesku politiku i to je bio novitet u toj svetskoj podeli sveta, tako da sad Englezi imaju neku samostalnost u odnosu na Ukrajinu, mogu da, kažem, liberalno, liberalizam engleski, da izdvoje svoje mišljenje u odnosu na direktnu američku saradnju sa Rusima. Jer dogovor je da se u stvari pacifizira Evropa, da se blokira i kontroliše Evropa, tako što Poljaci, oni su nepredvidljivi, oni mrze Ruse i hoće da ratuju s njima kad god mogu i onda je američka vojska
okupirala Poljsku, da bi ih smirila, da bi držala Poljsku, a Rusija sad ulazi u Ukrajinu. Zašto? Zato što ukrajinski narod ne postoji, a potrebno je po intenciji svetske vlade da se naprave etničke države i kasnije da se državni suvereniteti i granice potpuno ukinu zbog informatičke civilizacije koja već funkcioniše globalno, tako da Ukrajina, jedan deo ide Poljskoj, jedan deo i tako će se Poljska umiriti. Zato je ovoliki broj ljudi otišao u Poljsku iz Ukrajine, to su milioni u pitanju. Onda jedan deo će ići Litvani, jedan najveći deo naravno Rusiji i jedan mali deo Mađarskoj. Zato je Mađarska danas proglasila vanredno ratno stanje zbog Ukrajine, tako da bi mogla da mobiliše trupe i da uđe u taj deo koji je predviđen da se vrati Mađarskoj. Abramović, koji go tera Putin da vlezi vo vojna v Ukrajina? Видите, ако нашиот председател Пендаровски вели дека на 5 ноември минатата година НАТО на таен состанок пред шефовите на службите и шефовите на државите ги презентира своите оперативни сознанија и точно го кажува датумот кога ќе почне руската агресија во Украина, тоа значи дека НАТО барем едно 4 или 5 месеци предходно ги има сите информации. Па да. Шефот на ЦИЕ го праќаат во Москва некаде почетокот на ноември да разговара со Путин и со рускиот естаблишмент да им ги презентира те информации, што ќе рече дека НАТО може би за прв пат последните неколку години има точна психолошка, геополитичка и политичка проценка што ќе се случува во Украина. Кој го турка Путин да влези според вас во војна во Украина? Pa Putin zapravo ima svoga kontrolora, pošto je Putin u suštini radnik ili ako hoćete službenik KGB-a na mestu predsjednika države. Znači on nije nikakav predsjednik ruske države, kao što patrijarh Kiril nije pravi patrijarh Ruske pravoslavne crkve, nego je to također službenik FSB-a, odnosno KGB-a, na mestu patrijarha. I jedan i drugi imaju ispovednike koji ih kontrolišu. Ispovednik Putina je Tihon, on ga kontroliše, a ispovednik Kirila je Ilarion. Dakle, potpuna tu kontrola, a Putin konkretno samo sluša. Pa on zna, 20 godina je gradio vrlo uspešno svoj imidž na zapadu, pa pola Amerike htelo da glasa za Putina u jednom momentu kako im se on činio kao čovjek dobronameran, humanista i tako dalje, ali to nije lična stvar. Tako da on kad je dobio ovo naređenje, on je bio svestan da je žrtvovan. Potpuno, onda se udaljio od svih svojih saradnika, videli ste onaj 100 od 10 metara, niko ne može da mu priđe, ako su to ljudi s kojima on zajedno ratuje. Tako da to i vizuelno se vidi da je on u stvari portparol jedne pozadinske vlade koja hoće sada da izvrši taj ugovor, Malteški sporazum, koji međutim Zapad sada medijski i finansijski krši. I zato su Rusi ljuti. Jer ako je dogovor da se rastavi Ukrajina, zašto se to ne uradi kao što se rastavila Čehoslovačka? Bez ikakvog rata, jel tako, na Slovačku i na Češku. Ja sam inače bio sa jednim čehoslovačkim profesorom u Bugarskoj na jednom simpozijumu o religiji i on je, tada je još postojala Čehoslovačka i on je bio iz Bratislave, iz Slovačke. I on mi je rekao, doslovno, ja nisam ni znao tada da će Čehoslovačka da se raspadne na Slovačku i na Češku, kaže Václav Havel, već 2 godine pokušava da nađe ministre u Slovačkoj, da formira Slovačku tu parcijalnu vladu koja hoće da učestvuje u dezintegraciji Čehoslovačke. I onda su svega 2 čoveka su bile žrtve, jedan je bio pukovnik njihove službe i drugi je bio Aleksandar Dubček, čovek koji je ipak bio za jedinstvo Čehoslovačke i koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći. To su bile 2 žrtve čehoslovačkog rastavljanja, jer oni imaju višu svest, jer je Prag jedan ezoterijski centar za mnoge tajne službe i društva i oni jednostavno su znali ono što jugoslovenski narodi nisu znali, nego su se posvađali na svoju štetu. Ta češka linija, gledаме во Скопје во Македонија. Македонски парламент, македонски масони, градење и така натаму. Уште некаде пред Втората светска војна, таа линија може да се види, таа езотериска линија, нели? Што ја кажувате на Чехословачка. Ви имате теза дека Србија треба сега да биде неврзана или неутрална,
Tako I razvivate jedna interesna prikazna okolo celata ta teza, kao što je Castro, kao što je Šarinić i taka natamo i taka natamo. Pa to I to je jedna interesna prikazna koja je dobro da je slušni makedonska publika. Ja sam postao svestan da Srbija ne može da bude neutralna zemlja, jer naš predsjednik koga prevazilazi ova situacija u svetu i koji gubi, da kažem, moć razumevanja toga šta se zaista dešava, on govori o neutralnosti, pa kaže Srbija je vojno neutralna, a politički nije neutralna, misleći da mi treba ipak da idemo sa Zapadom, jer je već 2-3 glasanja Srbije bilo protiv ruske intervencije u Ukrajini. Međutim, slušao sam ja Hrvoja Šarinića, koji je bio šef kabineta Franje Tuđmana. Franja Tuđman kao general, on je bio deo GRU-a, Ruske vojne obaveštajne službe. To je bila ta linija. I on inače, Tuđman, 5 godina je bio u zatvoru, kao što znamo, 2 godine. Prve u zatvoru ga je posećivao službeno neuropsihijatar Jovan Rašković. Onaj isti koji je posle toga na teritoriji jedne priznate države Hrvatske, međunarodno, osnovao, odnosno proglasio jednu potpuno divlju državu, a to je Republika Srpska Krajina, i omogućio u stvari čišćenje srpskog življa iz Hrvatske. To je, da kažem, ono što je i to je sve bio dogovor. Ovaj je radio za francusku obaveštajnu službu, Jovan Rašković, a za rusku je radio Tuđman, ali Tuđman je radio za vojnu, a Mesić za ovu civilnu. FSB. FSB, da, FSB, ja kažem KGB, je to poznati naziv. Pa onda je došao posle je došla prvo je bio Josipović, to je Vatikan, pa je posle toga bila Kolinda Grabar, ona je američki CIA, onda je došao Milanović koji je engleski. I tu je sad svađa, recimo, Milanovića i ovoga Plenkovića. Plenković je ruski, kao i ceo HDZ, pa to je Tuđmanova linija. A ovo je engleska linija i sad tu stalno postoje određene diskrepancije. Zašto je ta Srpska krajina ili Republika Srpska krajina u Hrvatska bitna? Vi imate odredana prikaznika, tamo se centrite, дека американците, to im je isključitelno važno i tuka ulogata na Tuđman i ulogata na Mesić, ulogata na Manolić, Josip Manolić, isto jedna ruska linija što se veli. To je prvi predsjednik vlade Tuđmanova, je bio Josip Manolić. Hrvoje Šarinić isto така беше председател на владата во еден период. 13 тајни средби има со Слободан Милошевиќ во текот на 92-95 година, кога се војната во Хрватска и во Босна и Херцеговина, и то го објавува во неговите мемуари. Јас сме снимале 2 или 3 интервјуа со Hrvoje Šarinić. Можеме ли прво со Hrvoje Šarinić, средбата Šarinić-Tuđman, tatkото na Šarinić, da je raskađen, posle kad se vratime tuka na Ivana Raškovića. To je bitno. Hrvoje Šarinić je rekao da su oni, Tuđman, išli kod Kastra na Kubu, jer je Tuđman hteo da se cela linija nesvrstanosti prebaci na Hrvatsku. A sve te veze, komunikaciju je držao u tom trenutku Fidel Castro. Međutim, Fidel Castro je rekao da ne može to da učini jer je to predviđeno za Srbiju, kad dođe vreme za to. I tako se to nije desilo. A inače, otac Hrvoja Šarinića je bio nuklearni inženjer nuklearne fizike i on je učestvovao u izgradnji nuklearne bombe za Izrael. Znači, to je kompletno jedna veza, to je sve ruska veza. Mislim, jer 2/3 inače Jevreja u Izraelu su ruski Jevreji. Izvinjam se, i na kraju je ova Južnoafrička unija ušla u BRIC, je li tako, u rusku zonu. Tako da jasno je sve. Nešto сега се двоумат, размислуват, меѓутоа Шариниш важеше нели за француска линија, така како голем експерт некој дојде во, па син му загина во некоја собраќајна авионска несреќа, исто како внукот на Јован Рашковиć, нели Сандра Рашковиć, неговата ќерка, беше десна рака на Војслав Коштуница. Или син од Јануковича. И тако далje, to je sve. Така ли ги чиста тие, им праќат порака да бидат мирни? Или recimo ćerka Ratka Mladića, ajmo i to. Znate kako, Rusi su poznati po tome što kažnjavaju najrođenije i najvoljenije. Znači, ostave ono koji je pogrešio, koji radi za njih u životu,
E sad, zašto? Pa zato da bi i drugi u nekom momentu radili kad vide da oni ne ubijaju ljude koji su nekad doprineli tom ruskom imperializmu, onda ih ostave u životu. Ali, ukoliko je prekršio nešto od dogovora, ubiju mu sina, ćerku, ne znam sad koga voli, sestru. Bramović, to je Malteški memorandum, nije go spomenome 2 ili 3 pati. Isto kako FSB, KGB, odnosno GRU, što spomenovme, времето ги потврди тие тези. Времето ги потврди. Со Малтешкиот меморандум исто така имаше, па тоа не е точно, па не е вистина, па не е можно да се седнат или да се договорат. Вие презентиравте дел од еден извадок од една книга. To što sam ja pročitao 1993. godine, jedan pukovnik koji je ratni drug mog oca, koji je bio partizan i u prvoj proletarskoj brigadi, inače Crnogorac, i koji se bavio istorijom Kominterne. Njemu su u biblioteci imena Lenjina dali jedan deo memoranduma malteškog koji se odnosio da kažem, na Jugoslaviju u tom trenutku. A evo šta sam ja pročitao. I to mi je on na ulici dao da pročitam, jer je on 2 puta, kaže, hteo da ide kod Miloševića, ali ovaj nikako nije hteo da ga primi. Bio je jako besan na Miloševića, jer je smatrao da će Milošević, a to je bila 93. godina, 1993. odvesti celu stvar u katastrofu i Jugoslaviju, a posebno Srbiju, kod koje u Srbiji još uvek taj proces nije završen. I tu je lepo pisalo, ja čitam 93. Znači, nezavisna Slovenija, sve redom, nezavisna Hrvatska, nezavisna Bosna i Hercegovina, nezavisna Makedonija, nezavisna Crna Gora. To je za mene bilo za prepašćenju, nezavisna Crna Gora 93. Kome god sam to rekao je, ajde, to je fantastika, to je nemoguće. I nezavisno Kosovo i ujedinjeno sa Albanijom. I kraj. Nema Srbije. Ja pitam tako na ulici, počela kiša neka. Ja kažem, rekao Čika Radonja, pa kako ovde nema Srbije? Pa Srbija nema granice, to nije određeno, moramo tek da vidimo šta i kako. Ono će da prave i kraljevinu, zašto smo se mi borili? I tako dalje. Priča meni partizan stari, pokojni. I tu ja pročitam to, vidim da sve ide tačno prema tome, uključujući što niko nema primedbu na ujedinjenje Kosova i Albanije. Napravili su tunel kroz Prokletije, ukinuli carinu, ukinuli sve, to je praktički jedna država, niko na to nema, ni sa istoka, ni sa zapada, nikakav ми пратевте еден текст за кој мислам за преводот на тој текст стои еден од главните руски резиденти во Македонија. Кај што се спомна дека Лазар Мојсов. Кај што спомна дека Лазар Мојсов можеби присуствува на тоа малтешко советување. Тој беше министар за надворешни работи, беше член на председателство на СФР Југославија. Мојсов, Мојсие, нели, еврејска некоја линија, која се бави со цигари секаде во светот и еден од главните овие играчи со табако индустријата, цигарите во Македонија е директна линија кон Лазар Мојсов, Мелани Трамп од Македонија, што ја нарекувам едно од најблиските соработнички на Бранко Црвенковски, на Јордан Камчев, исто некоја линија води кон Лазар Мојсов. Можно ли Лазар Мојсов и Григоров беа 2 линии, значи секогаш беа скарани, не беа во некои добри односи. Можно ли Лазар, кој умира во Белград, Лазар Мојсов, тука нели? Да, умре овде. Никош не напушти Србија, никош не се врати во Македонија. Има ќерку Бојану Мојсов која е египтолог, која се бави старим Египтом. Можно ли да бил присутен на тоа советување на Малта, како претходница или дел или процес на Малтешкиот договор? Ali nije nemoguće, jer on je bio u jednom trenutku predsjednik zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa su ga možda pozvali prosto da ima neko koji je informisan o tome šta će da sledi. Близок пријател до куќата Буш, до стариот Буш, кој во тој момент мислам дека е подпредседател на Америка или е шеф на ЦИА кога се случува тоа малтешко советување. Он je bio, kad je potpisao Malteški memorandum, on je bio predsjednik. Znači veka stana posle Ronald Reagan. Kao predsjednik Amerike. On je bio šef CIE, pa podpredsjednik, pa predsjednik Amerike i kao takav sa Gorbačovim. E sad, kažu naši, recimo, Srbija vodi potpuno jednu nerealnu politiku. Kaže, mi nećemo u NATO. To je besmisleno potpuno. Evo iz kog razloga. 1953. godine Koča Popović, znači Srbin, kao šef generalštaba,
i Tito naravno, su potpisali saradnju Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije sa južnim krilom NATO-a, to su Grčka i Turska. Znači, mi smo indirektno ušli u NATO. Седиште во Струмица. Pa da. Определени касарните, значи ние можеме да ги видиме сите тие работи, оперативно беа направени. Tako je. Во Македонија може да видат. Tako je. I 1983. je taj ugovor, znači još Jugoslavija, produžen na 50 godina za sve republike, znači pravno sve republike, to je još onaj ustav iz 74. su već imale određenu konfederalnu suverenost u okviru socijalističke federacije Jugoslovenske i u stvari svi smo mi u NATO. O tome se radi, samo je pitanje da je neko da puni član NATO-a ili pridružen kao Srbija. Партнерство за мир или нешто слично. I dragi Vasko, da kažem ovo, čovek mi je rekao iz vojske da se sednice srpskog generalštaba odvijaju na engleskom jeziku. A zašto? Na 4. spratu onog ostatka generalštaba koji je bombardovan se nalaze američki oficiri, jedan američki general koji parafira sva unapređenja iznad majora. Znači ne može niko da bude, ne znam, potpukovnik, pukovnik, a da to američki potpis ne odobri. Тамо Книн, Динара, оној дел на Далмација, зошто беше битен за американците? Почнавме нели да говориме за Туџман, за Јован Рашковиќ, меѓутоа отидовме на Шаринич и не довршивме таа приказна. Pa vidiš kako, Amerikanci nisu imali tu snagu. Amerikanci imaju tu najdublju komandu koja je zajednička sa Ruskom. Tamo biste rekli da je operativni centar Amerikanaca na tako je, a plića komanda, kako bih rekao, ta plića komanda američka misli da su oni samostalni, da imaju veliki kapital i da su oni glavni kauboj svetski. Međutim, to nije tako kad su u pitanju te ključne odluke. Cela Lika u stvari je bila englesko-američki srpski operativni centar unutar Hrvatske. O tome se radi. I onda su Rusi preko najdublje američke linije omogućili da, prvo je bio Cyrus Vance, koji je bio za Z4 i Lord Owen, a onda je ko došao? Pa Thorvald Stoltenberg, je li tako? Thorvald Stoltenberg je otac ovoga Stoltenberga što je sekretar NATO-a. A kao mlad je bio član Norveškog pokreta otpora, bio je u logoru s jednim prijateljem Blaškom koji je radio zaista za ovaj GRU pokojnim i koji je s njim bio jako blizak i Thorvald je bio Staljinova veza sa Norveškim pokretom otpora. On je praktično bio dupli špijun, ali i ruski špijun. I sad pazite, sin, dakle, ruskog špijuna Staljinovog, prvo otac dolazi tu da završi iseljenje Srba, to je jedna stvar, i pita ga Blaško, ovaj moj prijatelj, pitao ga je direktno, pa dobro, kaže Thorvald, šta će ti to sad da to radiš, već si stari i u godinama? Moram, kaže, zbog sina da bi bio predsjednik Norveške vlade. Tako je bilo, sin je bio predsjednik Norveške vlade. Šta se onda desilo? Pa onda je bio Breivik. Onda su mlade laburiste Engleske, njih 70 pobili. Naravno, Norveška je shvatila da ne može s Engleskom baš bilo kako, nego da mora da pita i drugu stranu. I onda je on postao sekretar NATO-a. Pa moje pitanje, mislim, ko kontroliše NATO u stvari? Jer pazite kako se NATO ponaša u Ukrajini. Preko CNN-a brane, kaže, Amerikanci izglasali 40 milijardi dolara za Ukrajinu. Pa jeste, ali to je njihov vojno-industrijski kompleks koji na tome zarađuju. Neće ni $1 doći u Ukrajinu, nego će doći tamo oružje i tenkovi koje u stvari sama vlada američka, federalne rezerve, plaća svoje vojnoj industriji. I to je taj način pomoći. Zato kažem, prava odbrana Ukrajine je ovakva. Šaljemo američku vojsku, šaljemo englesku vojsku, šaljemo Nemce, šaljemo Francuze u prvi red, pa nek Rusi pucaju na nas. Međutim, o tom nema ni govora. Ovaj Stoltenberg on stalno priča da NATO neće da se konfrontira s Rusijom. Pa onda šta? Onda ništa, mislim. Брамој, што ќе се случи тука во Србија? Да завршиме со овој дел, па сакам со Илон Маск и така натаму, тоа е една интересна приказна. Ако Вучич не знае на која столица да седне, ако русите чекаат негов погрешен, и ако велите целиот руски апарат оперативен ќе го стават во функција, што ќе сакаат русите тука на Балканот? Бидејќи гледате, во Македонија повеќе од 50% од македонското население една страна со симпатии кон Русија, никој што се нема случајно. Уште од 1948 година Јосип Броз Тито кога расчисти со тоа историско нешто му каже на Сталин, па целата таа руска, ајде да речеме елита беше проруска елита беше пратена на Голиот оток.
Ние сме нема таков уплив на Русија во политичките прилики, не само во Србија, туку доле и во Република Македонија. Што ќе прават русите со Вучич? Бидејќи мислам дека демонтажата или недемонтажата на руското влијание ќе оди преку Белград. Naše rukovodstvo, to jest vlada i to, oni nemaju mnogo pameti, jer su to ljudi koji slušaju razne strane službe i međusobno, tako reći, i ne razgovaraju uopšte o položaju Srbije. Nemaju, da kažem, taj nivo svesti. Jer evo o čemu se radi. Gorbačov je potpisao Kosovo Amerikancima i Bon Steel bazu. Da bi se to pokrilo, potreban je srpski izdajnik. Da bude neko u istoriji ko će ostati da je on dao Kosovo, i to je u stvari Vučić. O tome se i Englezi to takođe znaju, Vučićevi šefovi, i to je dogovor. Tako da ne samo što Zapad, da kažem, po ruskom dogovoru sa njima, gura Vučića u sankcije. A to je kako je rekao, to je crvena linija psihološka za narod. Того што јас гледам, Вучич сега се обидува да го обвини Дачич, шефот на парламентот или поранешниот премиер или поранешниот министар за надворешни работи, дека во мандатот кога е Дачич председател на владата е ставен подпис за независно Косово или за некоја форма на Косова држава. Дека Брнабич дел од процесот има завршено, а дека Вучич ќе биде невин во целиот тој процес, односно нема да биде пуштан низ вода. Значи, битката која тука ви се случува околу тоа кој ќе биде предавникот или кој ќе биде издајникот. Tako je, ali Vasko, uzajamna nezavisnost Srbije i Kosova je već potpisana. To radi Ana Brnabić, ona koja je, ajde da kažem, Hrvatica, zatim je gej, zatim ona je nivo neke knjigovođe u nekoj firmi, ona nema nikakvo strateško odlučivanje, radi direktno po liniji... Ja imam zapoznato во трилатералата тука во Белград. Да. Вашето представништво или филијалата, Тахир Хасановиќ, Зорана Михајловиќ е члан те. Јована Ковиќ, Jest. бареше кафе Брнабич. Јас така имам запознато Брнабич. Кога се гледам стана премиер на српската влада. Значи, тоа е директна линија на трилатералата. Direktna linija, a to je u stvari ta ideja da Kosovo bude nezavisno, ali to nije samo američka ideja, nego i ruska. O tome se radi, to je ugovor koji je potpisan. Sad šta, kad je bio ovde referendum za izmenu Ustava? 16. januara ove godine, referendum. A to je datum na koji je ubijen Oliver Ivanović, atentat. Zašto je izabran baš taj datum? I zašto je pitanje za referendum bilo da li ste za promenu Ustava? Nema kakvu promenu, šta? Pa se pričalo, to je zbog sudstva. Međutim, ne, sklonjena je preambula o Kosovu iz Ustava da bi mogla Ana Brnabić da potpiše tajno u Briselu uzajamno priznanje. To je sve završeno formalno. Sad je pitanje kako to saopštiti narodu, pod kojim uslovima i šta. Zato Rusi, samo da znaš, zato Rusi guraju jako mnogo da Vučić uvede njima sankcije. Zašto? Jer onda oni su oprani. Znači, vi ste potpuno protiv nas, vi ste nas izdali i možemo onda da dignemo narod na vladu i da menjamo vlast. Eto, i to je sad, to je vrlo brzo će to biti. Jer Vučić je na kraju. Абрамович, она ваша теза за Коминтерната, дека Коминтерната е против Југославија. Pa da, to se zna istorija. To je 919. godine osnovana Kominterna. Oni su odmah bili protiv stvaranja Jugoslavije. A Kominterna to nisu samo Rusi. To su Englezi i Francuzi, Italijani, komunisti, Palmiro Togliatti, Emil Torresi, neki poznati Gramsci, na primjer. Американци се исто во Коминтерната, Чарли Чаплин, значи член и така натаму. Pa da. Значи, многу познати луѓе кои биле комунисти, нели кога ќе кажеме Коминтерна, постојано мислиме на Русија, меѓутоа таму имало и француска, таму имало италијанска комунистичка партија, значи многу западни држави кои имале комунистички партии, биле членови на таа Коминтерна. Значи, од сам почеток е Коминтерната против Југославија. Protiv kaže da je to tamnica naroda, da je srpski narod u Jugoslaviji hegemon, znači da on diktira svim drugim narodima i da je to jedna neodrživa zajednica koja u stvari nije ništa drugo nego neka rekapitulacija Austro-Ugarske koja je upravo srušena. To je sve u da kažem u Picasso je Kominterna. Picasso je Kominterna. Ali, 900 i žena mu je Ruskinja, Picasso. Salvadora Dalija, žena Ruskinja. Gala Dali. Lu Salome, koja je čuvena bila zavodnica
Freuda, njegovog učenika Tauska, zatim pesnika Rilkea i Friedricha Nietzschea. Ona je ćerka ruskog generala. Vidite kako, to kad pogledate, Rusi preko kulture rade, što je sasvim ispravno. Pa i preko ženi, po ovo što go slušam, ne samo preko kulture. Naravno, preko te rezonance koja je, mislim... Ali zašto? Pa zato da kada vi osvojite i veru jednog čoveka, sve druge resurse njegove imate, i njegov novac, i njegovu snagu, i njegove veze, to rade Rusi i to je osnovni način na koji je Sovjetski savez uspeo da u vreme najgore borbe protiv komunizma u visoke centre raznih zapadnih obaveštajnih službi ubaci svoje ljude. Pa oni su sad i u Ukrajini, a to da bi pokazali, to je već komedija, da Zelenski na čistom ruskom jeziku igra ulogu predsjednika u televizijskoj seriji, a posle toga ga biraju za predsjednika i onda počinje rat s Rusijom. Pa mislim, to je onako da vređa inteligenciju. Zelenski го смени името од костанува председател на Украина. Претходно беше Владимир Зеленски. Па да, сад е Володимир. Сад е Володимир Зеленски. Значи, претходно ли игра во серија каде што всушност ги објаснува или ги опишува или ги најавува овие процеси кои се случуваат сега во Украина. Или неговото доаѓање на чело на државата. Се Зеленски е руски човек? Тоа сакате да кажете? Zelenski, pa to je evidentno. Jer vidite, kao što je Saddam Hussein bio američki, pa ne može, mislim, jedna velika sila prvo postavi svog sparing partnera, pa onda s njim kontroliše sukob, da zna šta se dešava i sa druge strane. Ono što je tu možda ovako meni bilo najluđe, što je odjednom Elon Musk, on je odjednom dao Starlink, znači kompletan internet u Ukrajini. Prvo su Rusi srušili one releje, a onda je on preko satelita uspostavio mrežu. I sad, znajući ko je Elon Musk, da je on teozof iz Južne Afrike, da je to ruska koncepcija globalizacije sa Teslom. Ima engleska bez Tesle sa Billom Gatesom, a ima ova sa Teslom, to je Elona Muska. To je naravno i kineska ujedno. I on je samo portparol toga, ne odlučuje on ni o čemu, mislim, Musk. Ето дедна се појавува, од никаде не се никој не го знае. Pa da. И има милиарди. Tako je. 40 милиарди за Твитер. Kao najbogatiji čovjek na svetu. Pa дури крајот на минатата година, ако тоа не е објавено некаде 6 или 8 милиарди долари, тој дава донација на Светска здравствена организација. Значи, гледате. Tako je. Мислам дека овие играчи кои се потрошени како Бил Гейтс, како Зукерберг и така натаму, се заменуваат со некои нови играчи кои треба да донесат некоја нова конфигурација на светската политичка сцена. Еден од нив е Илон Маск. Jedan od njih je i on to vrlo uspešno radi, zato što je, kako bih rekao, služba napravi psihološki portret pre nego što nekome da neku ulogu, jer ne može stalno da mu daje instrukcije, nego on u nekom trenutku mora i lično da se ponaša kako treba. Tako da su oni odabrali Maska, govori se, ja ne znam da li je to tačno, da on ima neko vrlo daleko i srpsko poreklo. Jer zaista u Južnoj Africi postoji jedan broj... Имаше она жена на Балкан Инфо која велеше дека Она е то рекла од Република Српска, нели? Па да има неко се правеа вицеви тука, вицови се правеа. To je moguće. Паѓа од сменени или не велеше дека некој избеглица од Република Српска така. To je vrlo moguće jer pogledajte to iz ugla ruske teozovske vojne obaveštajne službe. Pa Tesla je Srbin. Znači, vi morate uzeti neko ko ima neke veze sa Srbima, da nema niko onda nikakvu primetbu što ćete Teslu koristiti kao polugu, u stvari, moći za osvajanje sveta. To Rusi imaju nameru. Da naprave teslijansku planetu. To je ideja. Абрамович, кој е Феодоров од Украина? Тој се работува со Маск околу тие... Pa i on je Rus, Feodorov. Da. Šta bi... Значи, тој со Маск соработува за оние кои се релеите уништени, кои све уништено. Ukrajincите... On je uveo Maska u informatičko polje Ukrajine, kojim je, dakle, pokriveno sve, do kraja. Znači, zna se gde je koji ukrajinski vojnik, gde je ruski, gde je koji čovek, sve se praktično zna. Целата оперативна мрежа е веќе покриена. Tako je, a ideja je vrlo jednostavna. Zato su Englezi imali Brexit i izašli su iz Evrope, jer Rusi sada ovim uzimaju praktično celu Evropu. Мислите дека до тамо се мокни русите, дека толку можат русите цела Европа да ја земат?
Pa da, jer kad budu smene, kad se rastavi Ukrajina, onda će u Rusiji da dođe do prevrata, doći će teozofi, general Ivašov, ne mislim on lično, nego ljudi koji su po celom svetu povezani sa masonskim ložama. Šta su Rusi uradili, odnosno GRU, to ja imam izveštaj iz Brazila, iz Malezije čak. Oni su tokom 50 godina posljednjih na čela masonskih loža u celom svetu postavljali teozofe. Tako da su učinili od masona praktično rusku globalnu operativu. Ali ne mislim ono rusku, ne rade, kako bih rekao, Rusi ne vode politiku samo u cilju ostvarenja svojih užih interesa, nego osvajanja sveta. Tako da ponekad može da izgleda kao da Rusiji gube bitku, međutim to je kao kad žrtvujete konja u šahu zato da bi dali kroz 5 poteza mat, a vaš protivnik ne vidi tih 5 poteza. Putin što će vide od ta igra? Konjot? Hoće da nestane, kao što se pojavio iznenada. Pa njega je Jeljcin, sjetite se kako je Putin došao, 2000. godine je trebalo Jeljcin da održi govor u 8 sati uveče da čestita Novu godinu svima i onda se pojavio Putin i Jeljcin je rekao evo to je novi sada šef države, on će da me zameni, on je divan čovek, prašćajte me nja, oprostite mi. I to je bio kraj Jeljcina. Onda je došao Putin, pa su ga te kasnije birali. On nije došao ni na kakvim izborima. Znači, Rusi te to tako rešavaju? Tako rade, pa uvek tako rade. Jer ruska država nije kao zapadne države. Zapadne države tu uglavnom imate kapitaliste koji su moćni, pa onda imate ove političare koji vode računa i o javnom mnjenju, i o politici, i to je dosta komplikovano. A imate, kažem, i ove najdublje, ali oni rade potpuno tajno, to se ne vidi s polja. Međutim, u Rusiji se vidi, i to se videlo na raspadu Sovjetskog saveza, da u stvari Rusija nije ništa drugo nego klon ezoterijskih centara u tajnim službama. Znači, kako oni kažu, tako cela Azija radi. Vi vidite дека Русите имат земјано нешто од монголите, дека Како да не? Монголија во врвот на својата, или Джингис Хан во врвот на својата мок, всушност владе со најмокната земја, Tako je. која било кога во светската историја постоела. Многу поголема и од сегашна, и од Советскиот сојуз на времето. И дека првата тајна служба имат направена монголите, дека елементи на тоа, како што елементи на Византија, може да се најдат во Османлиското царство, во денешна Турција и така натаму, од архиви, од знаење, ноу-хау, дека такви елементи од Монголија веќе можеме да најдеме во Русија, во Руската федерација, руските служби Pa и така kako натаму. da ne? Mislim, najveće prethodno carstvo bilo Aleksandra Makedonsko, a sledeće je bilo Džingis Kana, znači u 13. veku. On je imao najveću kopnenu imperiju ikada, 26 miliona kvadratnih kilometara. Sovjetski savez nikad nije to dostigao, nego se zadržao na 23 miliona kvadratnih kilometara, znači manje od... Околу 3 милиона. Otprilike, zašto? Jer je Džingis Kan imao i celu Kinu. Sad, veliko je pitanje, odnos današnje Kine i Rusije. Po mom mišljenju, marksistička revolucija i kulturna revolucija su reprogramirali staru Kinu i učinili je zavisnom zapravo od Rusije. Sada nemate ni granicu između Kine i Rusije, to je sve otvoreno. Znači mogu slobodno i roba i ljudi da se kreću i u stvari Kina je strateško, vojno, ekonomska poluga Rusije. Jer su Rusi njima dali kompletnu tehnologiju, svu ovu tehnologiju i nuklearnu i sve što ima Kina, u stvari, osim, da kažem, ovog dela zapadne tehnologije koju su iskopirali iz Amerike, ali tu osnovnu vojnu tehnologiju su im dali Rusi i tako je Kina postala velika sila. Ова монголите и тајната служба. Mongoli su prvi izmislili tajnu službu koja ima odelenje insinuanti. Ko su insinuanti? Mi hoćemo, recimo, da osvojimo neki narod. Mi prvo tu šaljemo svoje ljude ili uzimamo ljude iz tog naroda i onda im punimo glavu da taj neprijatelj potpuno nepobediv, da mi nemamo nikakvu drugu opciju nego da se pokorimo i tako je on dobio mnoge delove Azije bez ikakve borbe. Создавајќи хаос, создавајќи страв, паника. Pa da. Evo, na primjer, sad imate upravo u Beogradu i u celoj Srbiji da preko 300 škola osnovnih stalno dobija mailove, odnosno upozorenja da su u školi bombe. Nema nikakvih bombi u školama, ali se pravi haos i u stvari podsvesno, psihološki se u stvari šalje poruka
moraju se uvesti sankcije Rusiji, drugo nema. Ali to i Rusima odgovara, a to Srbi baš ne razumeju. Абрамович, постојано се велеше дека србите се рускиот играч за растурање на Југославија. Подоцна архивите покажа дека се тоа Хрватите, ГРУ, Туđman, Месич, СБ и така натаму. И словенци, Но и словенците, што е интересно. Патриархот на словенците Милан Кучан и неговата роља е исклучително интересна. Jeste, i on je sad predsjednik Rusko-slovenačkog društva prijateljstva, jer on to vodi. Го има он Еријевец, кој беше министар за надворешни работи, кој не криеше пред 4 или 5 години. Pa on je bio predsjednik centralnog komiteta Slovenije. Oni su izašli sa posljednje kongresa. Slovenije... И тој не криеше дека Словенија треба да има исклучително блиски релации со Русија и со Руската федерација. Значи, тамо се гледа директна една руска linija. Direktna, pa i tu i u Zagrebu. Srpski narod je anglofilan i gleda u Ameriku. I tome je problem. Dok su Hrvati i Slovenci, oni su i onako na zapadu, ali imaju savršene odnose sa Rusima. Pa videli ste to kad je Kolinda Grabar-Kitarović, koja je popila 2-3 čaše vina više, tražila od Putina da oprosti neke $2 milijarde koje su Hrvati bili dužni, rekao u redu. Pa to su snimele kamere. Pa dobro, ona banka koja je pod sankcije сега, една од првите банки, та има повеќе од 30-40% од хрватската економија во своето портфолио, во стечајна поставка и така натаму. Илон Маск сака да купува вода во Србија. Минаква. С кој има јода. 2 или 3 недели објавено. Зошто би сакал да купи вода во Србија? Па долази Илон Маск, ali lagano, jer srpska vlast ovih godina nije bila sklona ne samo Rusima, nego nije uopšte shvatila situaciju u svetu, ko je u stvari kome nadređen, kako funkcionišu te instrukcije iz najdubljeg nivoa do nivoa vojske, policije i politike i u Evropi, i u Rusiji, i u Americi. I onda je čuveni ministar Mlađan Dinkić, koji je ukinuo srpske banke, tako da Srbi više nemaju ni jednu svoju banku praktično. Mislim, komercijalna banka? Ne. To je sada Slovenačka banka, kupili Slovenci, znači, Slovenci te kupili. Jedino Poštanska štedionica koja isplaćuje penzije, to je penzioni fond. On je dao milijardu evra je dao Fiatu da u Kragujevcu pravi fabriku automobila. Ta fabrika je propala, Fiat nije konkurentan, oni su govorili o izvozu u Rusiju, on se nikad nije desio. Toma Nikolić je čak molio Putina, to je bilo na televiziju, na sastanku, gde je molio Putina da eto uzme za probu jedno 10-20 automobila iz Fiata, da ih uveze, i to se nikad nije desilo, pa ako su dobri da se dogovaraju, Putin je rekao razmotrit ćemo, i kad su razmotrili nisu uvezli ništa. Ta milijarda je bačena, jer sada ta fabrika se zatvara, radnici nudi im se da idu u Poljsku, u Slovačku. To je potpuno promašena jedna investicija, a s druge strane, da smo napravili Tesla auto u Kragujevcu, ne bismo ništa morali da ulažemo, jer bi Elon Musk otplatio i dugove Srbije. Ovo što je on dao, recimo, za Twitter, 44 milijarde, to je 14 milijarde više od celokupnog srpskog duga, ovog osnovnog. A vi продававте фабриката за производство на Фијат на фабриката на Мусолини, бидејќи Фијат секогаш ваеше за фабрика близка. To je bila Mussolini, fabrika je već postojala kad je Mussolini došao na vlast, ali onda on je u nju uložio, to ne je bila vojna fabrika fašizma. Фамилија Ањели и така натаму. Кои владеат со Италија, кои владеат веќе 50-60 години, кои го преживеа фашизмот и продолжува да бидат главни. Tako da vi vidite da te odluke našeg rukovodstva su, kako bih rekao, blagorečeno glupe, jer u stvari ne samo što uništavaju samu zemlju, nego ni za njih nisu dobri. I dobro, koji stoji za ovo Elon Musk, ili to odjednaš kako zvezda se pojavi? Koji stoji za njega? Iza Elona Muska stoji ezoterijski krug teozofa u Južnoj Africi, koji je povezan i sa Engleskom i sa Rusijom, jer su Englezi i Rusi zajednički bili u teozofskom društvu. Tu je bio i William Crookes i njegova žena, tu je Jani Besant, to su sve Engleskinje i Englezi, a naravno i Helena Blavatska i pukovnik Olcott koji je Amerikanac. Tako da to je od početka bila jedna svetska, da kažem, zavera u stvari, neke uprave više svesti u
globalnoj perspektivi razvoja društva, jer su oni još u 19. veku videli da spoj religije i nauke može da da jednu polugu naučne duhovnosti koja bi na planu metafizike i filozofije predstavljala opšti oblik religioznosti iznad svih pojedinačnih religija, iznad islama, iznad pravoslavlja i katolicizma, hrišćanstva, iznad hinduizma. Durbine je Elon Musk, taka? O da. Iz Durbana. Da. Durban, odakle je i Mahatma Gandhi, koji isto, koga su teozofi isto sproveli u Indiju i koji je oslobodio Indiju. Njega je Annie Besant poslala. A ovo, Elon Musk, to je linija Alice Bailey. To su sve žene, i Helena Blavatská, vidite, to je vrlo interesantno. I Alice Bailey je upravo ona koja se bavila naukom i proročanstvima tehnološkog razvoja i kako će to da deluje na ljudsko društvo, na čovečanstvo i na ljudsku svest. Tako da Elon Musk upravo to radi. Ali je stavio šta? Stavio je naslov Tesla. Zašto? Pa zato što je Tesla još 900. u svojim člancima i celokupnim svojim radom i izumima, on je u stvari osnovao ovu civilizaciju koju mi danas, ovu informatičku civilizaciju. Ali sad ima druga faza. Ovo je neka faza kon tehnološki komunizam, ja to tako go gledam. Kako da, pa to misli i Klaus Schwab. Evo šta, ako bi bila, pošto politički komunizam nije mogao da se ostvari, zbog deobe, treba da delimo materijalno bogatstvo, odmah je rat. Nema tu deobe pravedne. Niti je to moguće. Ali, ako imamo energiju neiscrpnu, znači slobodnu energiju iz okruženja, iz geofizičkog sistema Zemlje, iz sunčevog sistema, iz galaktičkog sistema, mi onda možemo preko veštačke inteligencije da proizvodimo sve stvari koje su nam potrebne, znači da zamenimo praktično rad ljudski za egzistenciju od poljoprivrede do fabričkog, industrijskog rada i mi sve možemo da proizvodimo besplatnom energijom iz etra i preko robota, preko veštačke inteligencije, drugim rečima, čovečanstvo ide na jedan viši nivo duhovnosti, kulture, filozofije, umetnosti. I to je ideja vrlo ostvariva, ali ostvariva samo preko nauke i tehnologije. I druga stvar, preko etike. Osnovno je da uđe etički princip u sve to. Se vraća Tesla na голема vrata. Pa da. Strategijата на Тесла, учењето на Тесла, Elon Musk, od сите можни имиња во светската историја, тој одбира автомобилот да се вика Тесла. Кој всушност треба да биде најава, увертира на нешто ново што ќе се случува во светот. Нема бензин, нема нафта, природен газ, има енергија само и така натаму. Има комуникација со Вселената, нели? Дел од вашите интервјуи вие цитирате или сугерирате за одредени интервјуи на Тесла, кај што тој спомнува Марс, кај што спомнува Венера и така натаму, кој е интересно да ги слушне нашата публика. To su tako napredne ideje u nauci i tehnologiji Tesline da teško da je on to mogao bilo gde da pročita ili da je nađe u svom okruženju, znači ne može u biblioteci, ne može u školi, on nije ni diplomirao, zato što nije imao šta da nauči, jer je njegova metoda pronalaženja, otkrivanja naučnih zakona zapravo bila vizija. On je vizionarski spuštao te zakone u aparate i onda ih konstruiše i onda su oni radili. I zato nema teoriju, jer nikakva teorija mu nije ni bila potrebna i samo bi gubio vreme objašnjavajući ljudima šta on to radi. Je li imao komunikaciju sa ljudima sa druge planete, sa ljudima iz Vselene? On je rekao da. 1937. godine u listu Amerikanski Srbobran Tesla je dao intervju, to je list srpske ekonomske emigracije u Pitsburgu, gde su bile čeličane. Tu su se zapošljavali Srbi, uglavnom Ličani su bili u Pitsburgu i tu je on dao intervju. Na pitanje novinara, gospodine Tesla, da li osim na zemlji, nas ljudi, postoje i neke vanzemaljske inteligencije koje su na višem nivou od nas, on je odgovorio da, svakako, postojala je civilizacija visoko razvijena na Marsu, ali zbog promene osobina planete oni su prešli u unutrašnjost Venere
gde su i sada i s njima ja imam komunikaciju. To je posle potvrdio godinama posle, to je 37. godina, onda 50 i neke godine Matthews koji je bio posljednji naučni saradnik, odnosno asistent Teslin kad su radili za kanadsku vladu. Oni su radili na toj granici, u stvari, Kanade i Amerike, tu su radili eksperimente i Matthews je svemu tome prisustvovao i on je objavio knjigu The Wall of Light, Zid svetlosti, gde doslovno kaže kako je Tesla s njima komunicirao, da je imao jednu cev određenu kroz koju je vršio komunikaciju i da kad je ta cev Matthewsu posle Tesline smrti je nastavio Matthews s njima da komunicira, pa mu je pala ta cev slučajno i onda je samo mogao on njih da čuje, a oni njega nisu. I onda se spustio jednu noć vanzemaljski brod sa Venere u njegovo dvorište. On to sve potanko opisuje, tako da Tesla je, kako bih rekao da ima s njima komunikaciju, a evo ovo je potvrda. Abromić, ke фрлат ли бомба атомска, ако Илон Маск сака да ја купи минаква, која што е вода богата со јод, а во случај на нуклеарна војна, нели се препорачува јод, бидејќи количините на јод всушност се единствени кои може да заштитат или да го заштитат населението, ќе фрлат ли атомска бомба во Украина како финале на завршување на конфликтот? Ne, u Ukrajini ne, ali će biti na Tajvanu. Kad dođe sukob između Kine i Amerike oko kineskog uzimanja Tajvana, priključenja Tajvana Kini, onda će Amerika, ne može drugo ništa nego da šalje nosače aviona, krstarice i to. Nosač aviona vi ne možda potopite drugčije nego taktičkom nuklearnom bombom. To je najlakši način i najjeftiniji, tako da će verovatno tu doći do upotrebe taktičkog nuklearnog naoružanja, a u Ukrajini nema potrebe. Tu Rusi imaju situaciju 100% pod kontrolom. Видите дека истиот круг на луѓе кои стоеше зад Сталин, сега стои зад Путин. Можеме ли да го дефинираме кругот? Кој е тој круг всушност кој стоеше зад Сталин, а сега стои зад Путин? Stalin je imao dervišku inicijaciju. On je bio derviš sufi. A Putin je, da kažem, imao ovu prvo obaveštajnu, ali posle pravoslavnu inicijaciju. Tako da nije to isti krug. Stalin je bio i iznad vojske i iznad crkve. A Putin nije iznad vojske. Putin je samo crkveni i to su starijeci u isposnicama. To je taj jedan krug u stvari proroka, jasnovidaca, jurodivih ljudi, zovimo kako hoćemo, koji su uvek u Rusiji kroz celu istoriju određivali šta će da radi car i šta će da radi patrijarh i šta će da radi narod. A vojska uvek bila elitna, tu su uvek bili knezovi, znači obrazovani ljudi, masoni, teozofi, koji su bili uključeni globalno, znači u ceo svet. Tako da iza Putina su samo ovi koji u svojim isposnicama potpuno negde kažu ja vidim to i to, treba da se uradi to i to je onda instrukcija koja se sprovede preko KGB aparata do Putina. Pa Putin je dosta nizak službenik, nije on visok. Dobro, Pavliče, интересна е ваша теза, кај што велите Зеленски е човек на Русија и Русија ја напаѓа Украина. Садам Хусин бил американски човек и Америка го напаѓа Ирак. И што нели можеме да продолжиме тезата со Милошевиќ, кој е американски човек, Америка ја напаѓа Југославија, така гуриш од власт, нели? Рокфелер и така натаму. Sad to je komplikovanje, jer Miloševića su Rusi predložili Amerikancima. O tome se radi. A onda su Englezi Miru Marković. Jer Jul, recimo, instalacija, da je bio Ljubiša Ristić predsjednik, to je instalacija MI6, engleske obaveštajne službe. A Milošević je bio, iako su oni, znači, kao komunisti, jer kao jedno i drugo su bili ubeđeni komunisti do smrti, njih je kao komuniste preko bankarskog sistema ruska služba, odnosno Miloševića lično, predložila Americi. Pa se on tamo slikao sa Rockefellerom, pa bila je tu Borka Vučić iz tog kruga. I onda, kad je pošto su Srbi okrenuti Americi i očekuju od Amerike novac, spas, perspektivu, pravednu svetsku politiku, uvek je tako bilo. Do 99. tu su se malo zbunili. I Milošević je govorio da će američki
lobi srpski doći, to su onda milijarde, da će da pozlati Srbiju, švedski socijalizam se pominjao i tako dalje. Uopšte nisu Rusi bili ni u kakvoj igri u doba Miloševića. Govorimo o onom periodu do rata, posle je bilo svašta, ali do samoga rata. I Srbi su s ubeđenjem za njega glasali. A u stvari šta je Milošević radio? On je posle preuzeto od CIA i bio je CIA agent sve do kraja, ali je bio ukršten. Pa je on u stvari, misleći da sluša instrukcije CIA, slušao te najdublje instrukcije Kremlja. Ali za ceo svet on je bio američki. A šta je radio? On je ostvario Lenjinovu rečenicu. Lenjin, ja citiram Lenjina od reči do reči, da bi se sprovela revolucija na Balkanu, potrebno je slomiti kičmu Srbima. Jer, a sad citiram Staljina iz 1940. godine, jer su Srbi i srpski narod nosioci kulačkih tradicija. Kulaci su bogati seljaci, a Hrvati i hrvatski narod je nosilac revolucionarnih tradicija. I tako je objasnio zašto je pomogao Tita, zašto je Crvena armija dovela Tita na vlast kao iz Hrvatske. Vidite, imaše tukaj špekulacije da je otrujen Milošević, a srpska država ne pobara istraga, autopsija, procenka, vratija vo neki sandak. Tako je. Zaheftan ili zavaren sandak, ne beš otvoren toj sandak. Pa da. I to je neinteresna prikazna. Pa vidite, Milošević je došao na vlast tako što je iznutra bio izban. Narod je tek kasnije saznao da je on pozitivan pa je glasao. I danas glasa za Miloševića preko Vučića. To je te ista. Zato i glasa za Vučića misleći da on u duši ipak... Milošević. Pa da, ipak Milošević. Tako da... To ni popot ne saka da mu peje pelo koga pogrebula do požara. To je Filaret, on je raščinjen, bio je vladika tada i on kaže opelo se samo nad otvorenim kovčegom. A drugo, u to vreme bio je, kako se to zove, šef u stvari Vojno-medicinske akademije Zoran Stanković, čovek koji je radio sudske obdukcije i koji je bio specijalista sudske medicine. I sad, postojala je sumnja da je Milošević umro zato što je otrovan u zatvor i šta znam. Okej, pa da li onda tog čoveka kada dođe u svoju zemlju treba hitno obducirati, znači naša komisija, Vojno-medicinska akademija, najveći stručnjaci da se vide to tačno? Ne. On je došao, tako reći, ilegalno, sproveden u onu bolnicu Svetog Save u desno krilo koje je privatno, znači ne državno, i tu je čekao da bude odnet u Požarevac. Kad je došao vladika Filaret, rekao ja nad zatvorenim kovčegom ne držim opelo i nije mu ni držano opelo. I tu je sahranjen. Dakle, niko nije video tog Miloševića koji je došao iz Haga i šta je to uopšte došao. A s druge strane, vrlo interesantno da je sin Miloševića, znači on je došao iz Rusije specijalnim avionom i specijalnim avionom se vratio u Rusiju verovatno sa svojim ocem. Zašto? Zato što je velika zemlja. Ako vi uradite nešto za nju, Milošević je uveo Srbiju u unapred izgubljen rat, celu Jugoslaviju, posebno Srbiju, zatim izgubio rat na osnovu kog je moglo da bude oduzeto Kosovo i onda je došao Ivanov, ministar, da ga smeni. Znači, agent, Milošević zapravo antisrpski agent koji je obavio svoj zadatak i smenjen. Takav čovek mora da se sačuva. Njemu se čuva život. Čebranoviće, gledajte, и секоја се чистат играчите. И кај Джинджич, и кај принцезата Дајана или Дејана и така натаму. Да. Че секојаш имаме на чистење на играчите кои учествуваат во одредени операции на МИ-6, на британски служби и така натаму. Pa ako se ne dogovore sa svima, znate kako, u tim obaveštajnim odnosima važi konsensus. Znači, ako se jedan ne slaže, onda se to ne sprovodi. Ali vrlo često se taj konsenzus krši. Pa u slučaju majke Tereze, princeze Dajane, Giannija Versacea i onog rock muzičara u Australiji, oni su počeli da rade, da prave jedan, naravno i ovoga Dodija sirotog, njenog ljubavnika, oni su pokušali da prave jednu sada potpuno novu, nezavisnu liniju koja je išla iz Vatikana, majka Tereza, jer je ova Dajana bila u stvari redovnica reda majke Tereze u Kalkuti. Ona je dobila pravo od pape da napravi svoj manastirski red. I problem je u tome što je to izmaklo kontroli
i što, mislim, oni su hteli da naprave neki svoj vatikanski ulaz u svetsku politiku, međutim, to se nije dozvolilo. Dakle, da skratim priču, iz istog razloga zbog kog je Kennedy ubijen, ubijena i princeza Diana. To je presecanje vatikanskog uticaja u politici, da kažem, rastućeg vatikanskog uticaja, a da kažem, političke događaje. A Đinđić, zašto mu napravi atentat? Pa Đinđić je zbog Kosova, to se zna, zato što on pisao ona pisma, on je pokušao, njega je preumio u stvari Dobrica Ćosić, koji je bio engleski agent, bio je i predsjednik Jugoslavije itd. I on je zapravo, to recimo Srbi uopšte ne znaju, mislim, govorimo o narodu. 1946. godine je donet zakon o tome da se izbeglice sa Kosova, koje su pobegle tokom Drugog svjetskog rata, ne mogu da vrate na svoja imanja. Ko je potpisao taj zakon? Pop Vlada Zečević, Raspop, on je bio pop, a nije više pop, koji je bio ministar unutrašnjih poslova tadašnje DFJ, Demokratske federativne Jugoslavije, DFJ, pa FNRJ, pa SFRJ, pa tako dalje. A ko je bio šef komisije u Centralnom komitetu Komunističke partije Srbije, koja je dala taj nalog, znači partija daje nalog ministru, dala taj nalog da se takav zakon da prođe kroz Skupštinu, čime je počelo iseljavanje Srba sa Kosova direktno. Prvo nisu mogli da se vrate, a posle su lagano i napuštali, pa to je bio Dobrica Ćosić. Znači, direktno on je radio sve protiv Kosova što je trebalo. Onda, naravno, engleska služba kaže, Dobrice, sad ti u Centralnom komitetu brani Kosovo, pa ćemo da te izbacimo, ali dobit ćeš veliki ugled u narodu i moćeš da funkcionišeš kao agent, mislim, naš, do kraja života. I tako se i desilo. Ali ćeš biti zaštićen time što ćemo da ti nađemo ljude da ti pišu knjige, pa ćeš ti biti kao književnik. Dobrica nije ni jednu svoju knjigu napisao. Tačno se zna ko je kad pisao njegove knjige. Recimo, Daleko je sunce, taj partizanski roman, to je pisao Đurać Gavela, jedan predratni profesor književnosti i postoji čak u prosveti, u izdavačkoj kući, prosti ugovor sa njim da taj roman, Dobrica jeste nešto pisao, ali to ne bi ličio ni nešto, jer on nije imao nikakve škole, nije imao čak ni nekog naročitog talenta, ali imao strašnu suetu. I to je partija iskoristila i služba iskoristila, kao i engleska služba. Naravno, onda Deobe, Koreni i Deobe, to su njegovi kao romani o četnicima, kao to su, Koreni su Karađorđević i Obrenovići, pa ne znam, onda dele se na partizane i četnike. To je pisao Žika Stojković, koji je bio lektor u Lionu za srpski jezik, francuski jedan agent, koji je inače rođeni brat Bate Stojkovića, imao je 2 metra, a Bata je bio nizak. To je na primjer kuriozitet. Ovo je glumac. Ovoga glumca čuvenoga. Onda posle je pisao knjigu Bajka. To mu je pisao Mihajlo Marković, ovaj filozof, koji je pričao o tome da komunizam ostaje uvek neostvarena bajka, lepa stvar i tako dalje. Onda Vreme smrti, to je Mihiz. To je Mihiz s njim radio, odnosno on više nego Dobrica, u arhivu Srbije da skupljaju te iz Prvog svjetskog rata. Pa onda recimo Stvarno i moguće, to je radio Sveta Stojanović, filozof i tako da je. Dobrica nema praktički, mislim da ne nabrajam, praktički nema ni jednu jedinu svoju knjigu. On je u stvari antisrpski engleski agent koji je odigrao prosrpsku ulogu. Mislim, tako se to radi. Znači, koji stoji za Zoran Đinđić i on je njegov fobi za Kosovo da bide pismata što gi pratite? Englezi stoje, to se zna. Jer nisu oni ubili samo Đinđića, nego i svoga Roberta Huka, svoga ministra, koji je bio sa Đinđićem na vezi, koji je bio ministar spoljnih poslova. On je u stvari... I ova švedska ministarka za nadvršne rabute. Da, to je cela linija ta. Pa Đinđić je mislio da preko Nemaca nekako uvede Srbiju, da kažem, preko reda u Evropu, a onda da tako uvede i Kosovo, a onda da mu se to uvaži, pa da Kosovo i Srbija zajedno budu evropski. Tako neka neostvariva koncepcija, međutim napravio jednu grešku, a to je što je napisao pisma. Ja sam čitao pismo Đinđićevu Bushu, to je bilo objavljeno u Novostima, ova druga nisam. On je pisao pismo Georgeu Bushu,
pisao je o Putinu, pisao je Žaku Širaku i ne znam kome još. Pisao je ta pisma gde on iznosi svoju koncepciju odbrane Kosova. Međutim, onda je neko seo i kaže šta ovaj dečko, je li on poludeo, završio filozofiju, pa mislim, sklonite ga na fakultet, kakav predsjednik vlade kad ne razume ništa. Jer ako je odlučeno da se uzme Kosovo, to odlučila Rusija i Amerika, potpisali na Malti, kakav Đinđić to može kako bi rekao, da preokrene. Ali su ga Englezi naveli na taj put i svi kažu da je on u stvari pedagoški sklonjen, kako je pedagoški ubijen, da svi vide da ne možeš da radiš mimo trasiranog puta koji ti se kaže. Abramović, postavljeno prašanje. Koji se najgolemita tajni na Tito? Najgolemita tajna na Tito jeste da je on u stvari teozof. On je isto odatle je Leonid Ivašov, odatle i Tito, odatle i Rerih. Ja sam to shvatio, da vam kažem, u Rusiji na Novodevičijem groblju. To je groblje. U Rusiji imate rangirana groblja, ne može bilo ko gde da se sahranjuje. Rusija? Pa da, najveći su uz Kremlj, tu je Mustafa Golubić, jedan sahranjen, koji je inače organizovao atentat na Trockog i to mu se uvažilo. Onda ide Vaganka, to je za vojne heroje i tako dalje, i onda ima Novodevičije, tu imate mešano, uglavnom su tu ljudi iz literature, ima dosta ljudi koji su se bavili i naukom i ezoterijom, i odem na grob Rerihovog sina Georgija. Znači, tu nemate ništa, imate samo jednu ovako mermernu ploču i ovako jednu crtu. Crtu od, da kažem, ne mesinga, nego bronze. Samo jednu crtu. Na šta mene podsjeti ta crta, nisam odmah mogao da shvatim, posle shvatim šta je to. Znate, grb SFRJ, on je imao 5 buktinja ovako. I kada po tom grbu napravite liniju tih buktinja, to je ta linija na grobu Georgija, znači sina Reriha, koji inače isto ubijen, a ubijen je zato što je bio protiv kulturne revolucije u Kini, a bio je savjetnik Hruščova za kineska pitanja, jer je govorio kineski. Dakle, Tito je direktno, to je njegova pravo uključenje i prava moć. Zato kad je Staljin nešto njemu rekao, Tito je mogao hladno da kaže Staljinu, ne, oni su bili tu podjednaki. Nisu bili sasvim, nije to bilo nadređen Staljin njemu, zato što je Staljin, jeste on spajao vojsku i crkvu, ali vojska i crkva su bile nezavisne jedna u odnosu na drugu, ne samo u odnosu na Staljin. Tako kad je Staljin onda zastupao taj crkvenu ideju, a znate kad je rezolucija Informbiroa, na koji dan je ona proglašena? Na Vidovdan, 28. juna, ona je protiv Srba u stvari, cela rezolucija. Zato je uzet taj datum. I tako da je Tito onda otišao na više nivo, na nivo nesvrstavanja preko Rerihove linije, jer nesvrstavanje je u stvari Rerihova ideja spoljne politike koju on rekao Nehru za Indiju. Rerih je umro 1947. u Indiji, a Indija je oslobođena 1948. Nehru je se savjetovao sa Rerihom šta da uradi, kakvu Indija da uzme spoljnu politiku. Rerih je rekao, vi ste kastinsko društvo, imate kaste, ne možete ići sa kapitalistima jer tamo je slobodno tržište. Drugo, znači ne može parija recimo da se obogati u Indiji, to ne dolazi u obzir, ni dan danas, a kamoli u to vreme. Drugo kaže, vi ste vrlo religiozni, znači ne možete sa ateističkim komunizmom, budite nesvrstani. To je tada po Rerihovoj liniji došlo do Tita i onda su Nasera priključili i ta sve je to završeno na Titovoj sahrani. Tu je završena taj ceo, da kažem, program nesvrstavanja, ali on sad ponovo dobija na značaju zato što se globalizuje sistem. Pa imate mnogo zemalja koje ne bi nigde da pripadaju i neće da prave oštru podelu, niti možete zbog uniformnog sistema komunikacija. Ne možete oštro to da delite, ne možete da kontrolišete komunikacije, nema načina. Abramović, vi vidite дека Tito posle bombaškиот процес 1928 година, da, дека се приметуват промени. On je nestao. On je nestao do 37. Pa ne zna se gde je bio. Od tog trenutka kad izlazi, on dobro, 32. 3. on izlazi, imao je 2-3 godine zatvora od 5 i onda izlazi. A inače, interesantno, znate ko je na tom sudskom stolu, ko je bio jedan od sudija u stvari
za bombaški proces. Rođen je otac Vladimira Bakarića, koji je bio sudija. Dugogodišnji komunistički lider. Dugogodišnji komunistički lider. Tako da je Tito onda nestao i njega dugo nije bilo. Međutim, Rodoljub Čolaković, koji je bio u Parizu, koji je isto član Kominterne, on piše o tome da je taj Tito morao da se dokaže ubijajući ljude po Parizu, komunisti, i da je dolazio, čak zajedno su bili u sobi, dolazio krvavih ruku i prao ih u lavabo. Onda Tito nestaje ponovo i ne zna se ništa par godina i Salvador Dali tvrdi da je bio u Španiji, na primjer. To tvrde i neki istoričari, misleći da je Tito u stvari ubio Blagoja Parovića, ali to je sve neprovereno. Ono što se zna da je od 37. nadalje, to ovaj isti Tito, jer postojali su ljudi koji su ga pre rata viđali, znači od 37. do 980. to je taj Tito, a umeđu vremenu je vrlo verovatno da je bio zamenjen, jer nisu iste oči. I Draža Mihajlović na suđenju kaže, pa kaže ovaj Tito s koju ima sve prste, a onaj kaže nije imao mali prst. Eto, tako da je vrlo verovatno da su Rusi poslali svog operativca visokog, Teozofa u stvari, koji nikad nije ništa s polja govoreći imao sa ezoterijom, ali kad vas pogleda, pravi rupu na čelu. Hvala puno. Hvala vama. Mi biće zadovoljstvo. Se gledamo nekova sledna prilika. Tako je. Sve najbolje. Hvala.